I said you have 1 minute. Mbuyamano, my brother Josephat Yaseribaga. Inche gongoro kunga Peter Akanga. Jeno mheshimiwa Peter Akanga koruboge taolio. Ndaete goteba pole nena se omwalimu Jairus. Mwalimu Jairus bunarega mwaigwa no muntu bwate gesongo keria abantu abange batabwati. Bono nje na bwate party nje na ron someti. Igo kumumira njera tonteme gesongo. Nje ne product ya Jairus. So Jairus ne family ngima pole sana. Abantu baminto bali baruboge taolio. Abama pole nene na ande mbuyamona asenge nchumwakoro mukikuruboge taolio baka. Bono onye umusika tarura angana wana motevi nga no mo deputy governor ne neighbor ya Nairobi alia igona ataka goteba nga babasi naba machoge ntunto bwatege nto korukare chikura to akabekire tebeyemo ingano onye twajete kobaganwa bado nkorora murenjira to kore binto to kubeke tebeyemo igore nde monya gukuminga nga kito ikaranse ta a to ikaranse teseito kera no enja abana abaminto nimbwate my brother Abel Akanga no amenyete ma omwalimu Abina Akanga nera no amenyete ma nanje ngonya koriginde kebegi nanje no ndete gocha ose gona abantu abamotole bono rende mbuyamono pole nene tindigo chiamange tigana ende nyasaba konye bali baminto mwaruoge tauli rogoro mbuyamono nande tigatumira nororo mbuyamono sana pole. Thank you. Bantu banya sana bakoni mwezi Marieta nenje nkuru kujako ogeti Luka Kombo kurubugeta olio ese Jairus akolega asia matuka mange is a good friend okolega asiengi ya matuka mango somiria abantu abange and you can tell from the story yomongino yonga bunara iralia igongege netenga tara irina bombo chuna muntu nebwenzi Otimokire buya. Jairus, we want to wish you and your family courage and comfort from God. It's the only place you can get solace. The anya sawasen naende to the larger public. Yatusabira serikali ya ito ya Kisii County so that we can get development to take mangana external pressure and a lot of politics. Na intutoga nderevune seyende. Let us support the government and the current sitting county government, the Honorable Simbarati, the head chief of the county. The family of Jairus, have courage. God bless you. Thank you.